amaze tugiye kubyina umukunga usukuye ariko muri sawa uko abantu bose nabashitse isoko ibora nti mwokoma amashi ko murabona abantu bangana gutya babatekereje mwasuwe kabisa n'Imana dukomera amashimwe ne data umaze kutugezaho ijambo ry'Imana ubarikiwe sana taribagirwa turashimira itorero Imana ibaheza umugisha twabanye kuva kuwa gatanu uyu mukutano waje utunguranye ariko wagenze neza ku buryo unadobora tutogira uruhuha siko bimeze sinzi impamvu imikutano itakidobora yikigena tawo umenya ariko reka turebe uko bwira rero Bishop na madame niko ndamayiza azavuga ngo nabana Imana baheza umugisha representa na madame nabana Imana baheza umugisha umuvandimwe Paul mumukomera amashi niwe wateguye umukutano yasabye Bishop Ruhushara rumuheza ategura umukutano ubarikiwe paka ushangare Imana iguheza umugisha na madame nabana n'ibyawe byose uyu umukutano wa Paul waje utunguranye pasiteri wayoboye aba pasiteri bose ndabizi ko muri inshuti na ba madamu banyu Imana baheze umugisha isoko ibohora muri rusange mwese Imana baheze umugisha abavandimwe bose baje Imana baheze umugisha wa nukuri singira umutima ari wari wampamagara ngo ndeke kumwambara keretse ndimo serumu ariko sinoreka kwambara undi muntu wacu rero mwagize neza Imana baheze umugisha ruboneka afate mikoro atuyobore mu mukunga arayifite n'uyu mwene data Hodare nawe n'umuririnzi wa muheze mikoro abekinge ruboneka seri share Polo uje kwetu Makedonia Polo uje kwetu Makedonia Polo uje kwetu Makedonia Polo uje Filipo naye katelemuka kwenda Samaria Filipo naye katelemuka kwenda Samaria na sisi leo tunahubiri kwa taifa lote la Mungu na sisi leo tunahubiri malonge tandala esongine malome riteshira Polo uje Makedonia Polo uje Amina we Polo uje Aiwe baba Hallelujah Polo uje Polo uje Amina we Polo uje Hallelujah kwetu Makedonia Hallelujah Polo uje Polo Amina we Polo uje Amina we Polo uje Ila kwetu Makedonia Gwino Usage Zani mitwaro Imitwaro yawe yose
Ngwino, ngwino, ngwino. Ngwino, ngwino, ngwino. Zani mitwaro, zani mitwaro yawe. Hallelujah. Zani mitwaro, zani mitwaro yawe. Utata. Zani mitwaro. Hallelujah. Zamuka iminota
Bwana sifu musubira mureke kwicara ndabaheza ijambo mufite uruhe ruhu ndabaha ijambo kandi iminota ukomeze urebe neza uncira isiri gutya ndabaha ijambo stage naje musa dushimye Imana ko mu gitondo tutagiye ngo dusiga abandi twagize ibihe byiza mu gitondo umutima wa ko ndumva none kwa nubyina gusa nkamanica ariko turaje nike buto hari cyo nangiye kuvuga abantu bazi kuvuza amapendo baza baje imbere abazi kuvuza ipendo baza baje apana ari umunje jewe nzamvuza ipendo ariko iyo umuntu yegeranye n'utazi kuvuza ipendo azananirwa kuvuza umuntu uzi kuvuza ipendo yipange ha barizi neza barishire ku murongo utarizi yigire ku ruhande ruboneka ka musore muje hagutya nabandi biyaminiye nanje bashakira iryiza rizi kuvuga neza bari impeza nitumara duhudume zengine chache kidogo dakika chache kidogo nitumara bwira mugenzi wawe ngo turarya ijambo ndabaheza murahaga dongera hari ya mwene data yarageze umuntu atahana imbishiye none Daudi hajya twari tugeze kandi umukunga w'ipendo uratandukanye n'umukunga wo gusimbuka bugingo kandi urabizi dushorere rero duheze umukunga neza zamuka Amen. Mubarikiwe sana. Mwami Yesu we. Mana yo mu buturo bwo mu ijuru we. Turi mu isi munsi y'intebe z'ibirenge byawe ma. Tugiriwe amahirwe yakanya gatoya nkaka. Udutishije kugira ngo tukunezererwe. Icubahiro kibica. Emera uzubane natwe muri uyu mwaka. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. Tabari twebwe ma umvikana ukizaba tabari twebwe papa mongela riba kema umva mvuko Frank yavuze nibisi
yarumvise jambo ry'Imana ishari maze ikabaho n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo tema iryo ryasuye umwana wa Yayiro abona ubuzima zamuka ariko Imana isura izina rya Yesu Arizona we ibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo iryo ryasuye umwana wa Yayiro abona ubuzima amarirurira none ubwo bubona nawe intambara urwana Kamela tombra ndeva Sangolo bardashi bubona saburugaza amarirurira none ubwo bubona tumbira Yesu Mwicha ruhara ndamukumbuye Frank kadutange haleluya igere Arizona nibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufa yari yumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo niryo ryasuye umwana wa Yayiro ibisi yarumvise ijambo ry'Imana maze ikabaho n'amagufwa yari yumye nayo akumva iryo jambo abona ubuzima iryo jambo iryo ryasuye umwana wa Yayiro abona ubuzima amarirurira urira none nibwo bubona bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo bubona bwawe tumira batumira ibibazo Bwana sifiwe. Amen. Kadutange haleluya zibiri. Frank azokorera ubukwe muri Afrika. Tuzobutahe. Siko bimeze? Kuraseka ufite visa se? Aho, ceceka. Nibisi yarumvishije ijambo ry'Imana. Yamari kagira gute? Ikabaho. Tuzamure Imana ishwe. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo gushira ibintu ku mugaragaro. Azara hakika unyi kwa mumenye kirinda. Niryo jambo tugiye kuganira. Ikibereye aho ikibereye hirya ikibereye munindani azara niryo jambo turi buganira. Nakusi usikaye mbali na sisi kwani wewe kimbilio letu warehemu watu wako Baba. Dunia inatusumbua sana, kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa
haleluya ruboneka nadusomera ijambo ry'Imana. Yo Ngoria Trezoro ni kuki mushakira umuzima mubapfuye oya umuremyi wajariho muri kumwe naje mwanafunzi ruka Bugingo igitabo cha Luka takayoonyesha maisha ya kila mwanadamu. Igice ni cya gatandatu umurongo wa 44 kageza ku murongo wa 45. Igice cya gatandatu 44 gushika kuri 45. Mana ushoboza uyu mwanya bampaye. Bibiri iravuze ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zaco. Igiti cyose iyo usohose gusuka bona umwembe uzumenya ko kiriya giti ari cy'umwembe. Iyo urangije ikinyomoro uzumenya ko kiriya giti cera ibinyomoro. Iyo urangije neza ukabona nambaye costume uzumenya ko ndi umugabo. Umugore yambara igitengo kamenya ko ari umugore. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacu. Sinema hiyo itaonyesha kutoa ushuhuda we kwa kila jambo ulilotenda huko duniani. Manzo rangize data. Aho sinema hiyo itaonyesha kutoa ushuhuda we kwa kila jambo ulilotenda huko duniani. Somani watu wengi watalia na kusaga meno ukiambiwa umechelewa muda umekwisha. Trima ya tangira neza. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zaco. Igiti cyose kiza kimenyekanishwa n'imbuto zaco guyereka nza nitwa umuvuga butumwa kubera kuko ndi umuvuga butumwa. Rishari bamuhaye kuririmba kubera kuko ari umuririmbyi. Turumvikanye neza. Igiti cyose kiza kimenyekanishwa n'imbuto zaco. Tema aho tibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge. Tibibako tawateye umwembe ngo asarure ikinyomoro. Cyangwa imizabibu ku mifatangwe. Tizoshoboka ntawateye inyanya ngo asarure ibishimbo. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bw'ibyiza bwo mu mutima we. Kuta tu Telemari de sa fini sangono marde prejeni sans forme de tendre. Fatwa watewe daimo. Ariko zamuka nanone bazi kibaki. Ayiwa polo uje Makedonia we uje Makedonia we uje Makedonia we uje dubura wa mukutano we. So mu murongo wa 45 usubiremo papa. Umuntu mwiza baba we atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. None dore check itonde pole bazavuga ko watanze isumu kubera iki. Nicho ufite bazavuga ko basambanye kubera iki. Nibyo ufite.
Yesu utarahangura abantu ngo bazane inkoni. Bishop yavuze ngo yabonye amapepa atondagira ngo arikagera hepfo. Mbonyeje kwa komeza. Urugendo rwawe ruracari rurerure. Karahunga sinzi aho tuyagarukira. Boss ko arashitse. Karibuni custom. Uri umukiriya w'igitaramo. Turakwiyegereje. Nuboneka we. Soreza muri Timotheo papa. Turamara kuri kiriya gice cha 45. Tuhasubire. Oya, asigaya kandi hepfo. Na mtu mzuri anapeyanya chenye yako nacho. Na mwingine mubaya, nako ngako kamubaya. Ngako kavuge niba mara umuntu atangisha afite. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Uzushaka gutanga ibyiza ugira ibibi kubera iki? Niba ugira ubusambanyi uzutanga ubusambanyi. Uzushaka kwita umuyumbura umusambanyi gute? Kama wewe ni mchawi, peyana uchawi. Uzusha gushaka imbaraga naho baza ahantu hose. Tuzi ibintu biza bibera, umuntu mwiza atanga iciza, n'umubi nawe atanga ikibi. Ariko ikibazo dufite nuko abafite ibibi bifuza gutanga ibyiza ntabyo bagira. Turuzi rino kote mfite uburenganzira bwo kuritanga kuko ndarifite. Ariko kontake ntayo mfite. Ariko bishop arayifite yo itanga ni yiwe. None uwerejwe niki? Umuntu mwiza azatanga iciza. N'umuntu mubi nawe azatanga ikibi. Ngo baragututse abayumbe ngo baragututse ngo yaye ngo abayumbe barantutse bagutukiye iki? Baguharangiye iki? Bavuze ibyugira. Kuragira ngo aruwonshinja ngo nagonze umuntu. Ndamugonga ari kinyabiziga ngira. Ko murabona ko polisi yonyandikira. Ishi. Ariko Paul yosohoka guca yagonga ipoto bakamwandikira. Ariko ndahumiwe. Shanyuka diamond tuzamura Imana shibaye. Haleluya! Tema umuntu mwiza yawe torero rw'Imana we. Umuntu azatangishagira. Nizo ngeso zitwishe n'ubusambanyi ukifuza gutanga ubuyumbe kandi ugira uburozi. Genda ubanze uhindukire numara guhindukira uzoza utanga ibyiza. Mu gihe utarahindukira komeza utanga ibibi. Ufite kuko nibizugira kwifuza ko bagukomera amashi wowe ni mucaho musambanyi pepe to bagushekerere ngo nibatagushekerera ngo uzosoka ngo mwikanisa uzinyirira ikanisa ari kuramuza uzi misumari yatewe ukamugagara mu gitondo na nimugoroba ngo nibagukoraho ngo uzosoka soka hanze yabimbwa n'abarusi. Iyi ni kanisa la Mungu. Iri ni itorero ry'Imana. Bishop Imana yamuhaye kuragira uno mukumbira king afite sebuja. Ariko ukamusanga ngo yakakaye ngo bikarisa ngo rya Alex. Wo Alex uramuzige yahamagaye wari uhari. Igihe wafatiwe wari uhari. Anto baje nyuma nk'imvura tumenye uko ibintu byagize akazana. Maria na yumva yago anasomedwa. Maria na yumva yago anasomedwa.
mwezi gw'indatu umuganda Gaburiyeli kwandikwa imwamaniya mwezi gw'indatu umuganda Gaburiyeli kwandikwa imwamaniya ugaboneka ninda ugabuta umwana ugaboneka ninda Hege Maria na yumva yago anasomerwa Maria na yumva yago anasomerwa Aiwe Maria na yumva yago anasomerwa Maria na yumva yago Pima tombe de sanimera Tugira gushya Ndarondogoye mu izina rya Yesu tuzamure Zoreza mu evanjili ya Timoteyo Ibaruwa Paulo yanditse iyi nga yose rigashira tusavuze kuri Paulo igice cya 5 baba umurongo wa 20 wonyine Timoteyo wa mbere baba isi zandiko yazandikiye kwandikiye rimwe n'urwandiko rwa Tito narabibabwiye sinzi niba ari hano kwa 5 narababwiye ngo Paulo mu zandiko yose zanditse yagizemo 3 zirobanura Timoteyo wa mbere wa kabiri Tito yabyandikiye amatorero n'abayobozi b'itorero izindi nzandiko zose yageza yandika muri rusange ariko Timoteyo wa mbere na Tito nizo yasohoye mbere Timoteyo wa kabiri azanyuma yandikiye itorero n'abayobozi b'itorero ngo yaravuye Efeso amazi imyaka 2 ngo abona kuko bitakiri ngombwa gusubirayo yandikira Paulo ibaruwa niyo mpamvu yama yandika ngo nanditse n'ukwanje kuboko ngo banze weza abantu ishingana tuzomubona Paulo we mana we zobe mu gipango kimwe n'abapa zimwe zagendeye i Roma tuzabona Paulo wavugiye Imana amarembo ni yugurugwa we tuzabona twarize Imana mw'ijuru we zimwe zagendeye Tanzania we tuzabona Magufuli wataramiye Imana Bone mana we Bone Magufuli wataramiye Imana amarembo y'uruba ko data wacu nawe ari yo mw'ijuru tuzamura Bwana Sifiwe hasome papa ibice 5 umurongo wa 20 yaragiye none ashobora kuba ari kumwe na Paulo babadukurikirana turabatangije aho bari abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose abakora tegera revera vice revera pasteur president wa korali president wa ministeri abakora ibyaha ubahanire mu maso y'abantu umuntu ari mu kuja kwihana bakamugurira juice cyaka ikarangirira ikaho iri mu gutanga imbabazi ya indi ngo haje ngo ni cocktail na cocktail cocktail mura cocktail haso soma neza Paulo yari kwabwira Timoteyo amubwira kubijanye n'itorero ry'Efeso abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose yeme ni gute kuko niki ko mu kanisa batagitenga Jean Paul mwabaye iki ibyaha byarashize umuntu asigaye atenge gwiriya bakamubabarira umuntu bamutengera kanabera bakamubabarira kanabera kwarando wazababarira umuntu soza kanyuma karangiza kugira ngo abandi nabo batinye kugira impamvu yabivuze gutyo ngo nukugira ngo nabandi batinye impamvu abantu batagitinya gukora icyaha nuko na wa wundi wagikoze ntaco bigeze bamukoraho ha injiri yitorero yahabaye ndareka kunywa kandi na Jean Tejo yaranyweye twari turi kumwe ntaco bamutwaye kuti
ndareka gusambana na runaka yarakuyemo inda ntaco bamutwaye, ndareka kwiba ejo bundi narindi kumwe na runaka gafite ifaranga kiba kibagira ico bamutwara. Mushira ibintu azara. Nico kitumaze ikimenyane cyaje mu materaniro, ruswa yinjira mu materaniro, ruswa yinjira mu bapasteri, yinjira mu bapresident, yinjira mu bayobozi, umuntu asigaye akora icya kagisabira imbabazi y'amafaranga na juice mapepo yatwinjiranye. Aramubwira ngo Timoteyo we umukumbi wanje hakika ya Mungu ngo uzokora icyaho uzomuhanire mu ruhame rw'abantu. Iki ko muhereye mweguke. Amaraso ya Yesu niyo yoza abanduye imitima yabo, nukwiyamburiyo nyambaro mibi Yesu atwabikiye ubukwe wogejwe na Yesu. Ayiwe watuganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso Yesu nyambaro yawe yawirera. Bwana sifiwe sana. Ibintu byarakishwe inama gwikishwa yeme umuntu azatengwa muri gwikishwa akazasanga muri kanisa ntibakimuha kwigisha ntibakimuha kubwiriza niki naho bagirira muri restaurant ngo bashobora mutenga. Hakiko turashize isoko ibohora mana we kangire ndebe kubazongera kudutumira. Noja kwisha isoko yivuga butumwa niko ngo bari mu kuvuga. Para yandikira abagalatiya arababwira ngo itumwitarahamagawe n'abantu tamakuru yigasaba nimesikia sauti ya Mungu mimi peke. Ubwo nerekeza Damasiko ngo numva ijwi rimpamagara rimbwira ngo Sauli we undenganyiriza iki? Nakora kwema muzamumva uko Bibiliya zivuga. Niba abantu bagira Bibiliya zihuye bose sinzame. Umuntu nakora ikibi bamutereke hano bamubwire ngo runaka twamenya amakuru ye kuko yasambaye. None itorero turaguhagaritse. Uzoza uje gusaba abashumba imbabazi wongere wabari kugaruke mu mukumbi w'Imana. Ariko amacakubiri dufite bamwe banze kugaruka kubera kuko babonye abandi bakoze icyaha ariko ntambinduka y'abandi. Dutumye abapagani batinjira bahagaze ku muryango kubera kuko iyo turi hanze tuzadusa nabo. Iko Pawulo yabwiye Tito aramubwira ngo icyatumye ngusigaza Ikerete ngo nukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganije. Ngo abantu b'Ikerete ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora. Biri mu bintu 38 byatumye Pawulo asigaza Tito Ikerete. Tito bivuga sinaje muri seminaire. Niko bimeze. Ariko kubera kuko ibintu turi mu gukenera ngo bifinyafinwe niyo mpamvu mubi yabaye mwiza. Siko se bimeze. Umukira wo mwikanisa agira ijambo, umukene n'umurozi. Ministeri watanze ifaranga nyinshi niwe bemera. Wa wundi utagira n'igicara ari kuba kumavi tajambagira muri ministeri. Mwebwe muzobazwa ibintu bikomeye. Mvuze nabi mugutanu sente ushize.
nkumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye umusozi we mfite urukumbuzi bagenzi rwinshi mu mutima wanje we hakika ayiwe nkumbuye abera nkumbuye wa musozi we musozi mwiza aho bategerereje habari tororo mana we nkumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana nkumbuye kuzarebana na Yesu tutagitandukana haleluya haruru arahandi tuzaba ruboneka we abantu batagicira imanza yawe umuntu asigara avuga ngo yamututse yagira gucya ngo yagira none dukoresha iriye jambo arico twavuze kitanditse mu ijambo ry'Imana Bibiliya yavuze ngo umuntu mwiza atanga iciza wamaze abantu warabamaze ariko ukazukenera ngo bagushimire iki waramaze abantu umuntu bari mu kumuheza inshingano ngo nuko agira abako babiri hanze ko muraseka sivyo harimo kwama yicaza umuntu akamubwira ati mfite abako babiri hanze murampa ubupasiteri nimutampa ndacamo abana baranyohereza ifaranga mfungure icanje kimina Bishop we nkumbuye Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi ariko ma tuzoja mu ijuru wa we tuzoja mu ijuru tuzotarama mu ijuru tuzotarama abera tumaze kudibuka gute kandi ngo igitangaza yewe pasiteri we ngo mu ijuru bazabicaza babazimana ngo se babandi bari hehe buri gitondo baza bakomanga bakamubwira ngo dukeneye baguye rekini Yesu akababwira ngo hariho abandi bantu batarahindukira ko ndashaka kubazanira icarimo uzi ko wadukerereje ariko tuba twaragiye n'abantu badukerereje ariko ke itorero bari ryarasumu igitaramo cyari gishushe baramye Imana we ngo ibihe byose we amaserafi n'amakarubi we baturuwe nawe uragahoraho we igitaramo cyari gishushe we baramye Imana we ibihe byose we amaserafi n'amakarubi we baturuwe nawe uragahoraho uri chungu bonera amahoro kugawe amituri wowe uri chungu bonera amahoro kugawe ani metrande sonima Bwana sifu inama mwijuri raterana bashaka uburyo we ngo ducungura we aburana umwe karasi ntare ya Yuda Yesu we aritanga we inama mwijuri raterana bashaka uburyo we ngo gucungura we aburana umwe karasi ntare yoho we ariko Yesu we wagize neza kwitanga dasoshe Bwana sifiwe kino mendre deva Mose gardishe ndimo kumva ko nzotarama sindi mu kumenya ibintu Mana baramye Imana we mbimige zose we ariko zimwe ijuru zanyobe go wari uyoboye ico gitaramo habwirije ndese bishoboka kuba Paulo ari watanze umugati
wegeze avuga ngo amatwi yiwe ngo amatwi ntarambira abantu timwabonye kuyatibutse hari abantu batazi kujya amakuru ya utuku bagamaba ngo utuku no umunebwe uzosoma igitabo urebe igihe yari yataramiye Bibiliya ivuga ngo bahageze ku gitondo cy'undi munsi ngo undi munsi uratambuka ngo bahuruka mu kindi gitondo cy'undi munsi wa gatatu kandi ngo igitangaza ngo barakantu hejuru mukumba ko hejuru ngo gafunganye ngo kakabamo icyuya kakagira n'inzara kandi ngo igitangaza ngo akanga gusohoka ngo hatagira ijambo rya Pawulo ago Pawulo nawe ari bibumeza kumiyisi abazamuwe kubwo kwizera kwabo baririmo we abemeye gutanga abana babo baririmo we abazerera bambaye impuzu intama baranyazwe ibyabo baririmo we wibwira yuko Imana yogira irungu yawe iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa we ariko yememe ngo aravuga ngo se nota amagambo ya Pawulo guteka musore we ngo yigira inama yo kuvuga ngo reka je mu idirisha yumve oxygen ngo ariko amakuru ya Pawulo ntagire ngo ariko amakuru ya Pawulo ngo ahure n'umuyaga ngo aba ibineza neza mu mubiri wa utuku akashika usingisa ngo arasinzira acha utuku yakoze ngo arasinzira ngo agisinzira ngo aratibuka uzosoma igitabo Bibiliya ivuga ngo haba kajagari ngo babwira Pawulo ngo uyeza na utarama ngo abantu bagacikana mu gitaramo Pawulo arabaza ngo se habaye iki bamubwira amakuru ngo abigenze ko utuku yabigenje ngo aje mu idirisha ngo amugwa hejuru Pawulo nawe erega za gahunda zahereye kera mureke dukore gahunda none uyu mugoroba operation zahereye ke ngo yamamugwa hejuru ukuboko kukundi amugwa hejuru uzosoma igitabo ngo amubasubiza ari muzima ngo amuzamure haruguru ngo amuha ku gatsima arage aramubwira ngo n'inzara yari kwishe data ariko igitaramo cyo wari watarana amukura mu rupfu ngo abasubiza utuku ari muzima nere mu buto bwanje niruka inyuma y'imisa ariko iransize n'abajije abandutse kona kwiruka inyuma y'imisi tisigewe negere n'abakambwe ngo bangire inama isumba izindi mu buzima je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux, je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Tangola, tanime dime 30 fois. Haguruka mukuzi wanje we. Tujane doritumba rirashize. Urabije kwisi igihe cyo kuzira kirageze we ngwino tujane mugenzi we iyo tujane heza kurutaho dutuye tuzabana na jambo mazaduha ijambo tuvuge ijambo ijambo ry'Imana amashyi